бай бизге турун тааныштырып кетиңиз. Әле сиз кой сыяклардан тушуңуз менен койдо окудуңуз, койдо иштедиңиз дегендей. Мен Арча районунун Кырлай ауылунан 8 класска шушу мектепте окудум. Кырлай мектебин. Андан соң энди менин әтиде, әниде окутуучулар шушу мектепти жетектеди, закырлар әти. 8 классы тамамлагач, Лубян урман кожалык техникумун бирдим. Анда окуп битиргенден соң Арча диспансерге кайттым да, ушул яз күнү армия сапарына алындым. Койдо кызмат эттиңиз? Башта Түркмени Республикасында Түркистанский военный округ Түлчүн шаарында ошекуда болдук. Механик водительге окудук энди биз. Андан энди октябрь айында Афганистанга кеттилер. Афганистанга механик водитель болуп кызматка келди. Кайсы вакытта окуйсуңар? 83 жылларда 17 ай Афганистанда кызматка келди. Башта Афганистандагы эң зор ГЭСны сапарга туура келди. Нагул ГЭСы биздин кызмат эткен убакытта эң тыныч, эң рахат Шордебек таскили. Анда бизге 6 ай убакытында ушул 2 тапкыр гана бизге обстрел болду. Калган убакытта сравнительно тыныч. Андан энди мотор жер, жылга бою, плотина зор. ГЭС анда соң шахмат дачасы да бар ушундай мотор ушундай. Анда самый главный биздин анда жогонорго суу бар, ут бар, жашар үчүн күндөттөгү нешекилди. 6 ай эйбет ушундай условияда болдук. Андан энди башланды Паншир операциясы. Biz may ayında çıkıp gitkenik, kalktık noyabr ayındağı. Unda endi көп күнү иптешани балтыра туура келди. Биринчи жоголтуулар эми, жакындарымын, тусларымдын биринчи өлүмүн көрүүгө туура келген сизге. Бир күн операциялардан катнашууга туура келди. Соңку 1 жылда биздин почти кайтып келгенде ама бил сопровождениедан Жолобат, Асадабад. Хадик киш хужумдаш ушундай бабай дейми? Соң качан койдуңуз анан Афганистандан? Афганистандан 83 жылдын май айында кайттым. Май айында анан кайткач Арча институтунда иштөөгө туура келди. Иштей баштадым. Мастер. Андан энди Сурлар курган. Жалгын. Урманчылыгын жетектеге туура келди. Анда биздин жакшы иштеген чорлар келет. Сылый башчылык жүрүпсө болду бүтүн шартларынан 95-жылы Россия боюнча биринчи орун алдык. Достук Бурдена bilen bıraktan службаны аткарганын уманчы исеми бекитти. Питомник менен орман улуттук биlen бекип чыгарылды. Биздин урманчылыктын питомниги, базисный питомниги 17 жыл өтөдөн Россиянын урнек питомник высокой культуры исемин жетти. Бик көп түрлүү агачлар өстүрдүк. Бик көп бик зор объемда урман улуттук биlen шөгүллөндүк. Илга бойларына анан инде текетобиктардын террасы жасаптык. Бул бик көп. Биздин Арча районунда, Балташ районунда бик зор баштап ташталды. Азыр алар зор урмандар болуп өсүп життилер. Ошол убакытта бир турмуш иптешиңиз, турмуш юлуңуз, ойлоңуз турунда сүйлөп кетиңиз эле. Алар бит сиздин мындай кылып тыл болгон. 97-жылы турмуш курбай бардым. Зухра менен мага салдым. Анын менен Ауыл кожалык институтунун экономический факультетинде окудум мен, заочно. Ушул убакытта таанышкан элем.
işe bitirdik. Bitirebiliriz. İsimlerini şey. İnsaf mı nerede? Kayına bitirdik ama. Nazirli transport. Otomobil fakultetinde nazirli transport. Двигатели внутренне сгорание, хазырна автосервис ашып, эшлей. Трек менә әле карап киткән бу ретро машиналарны, иләрне менә бергә карыйбыз, бергә дә ремонтлыйбыз. Инде үзем шулай республиканский клуб любителей ЗАЗ и ретро-машин, шундый оешманы җитәклим. Общественный организация. Ел сайын шушы өзебезнең клуб агзалары белән, өзебезнең Тугышчан туганлык оешмасы белән бергәләп организациялар бөтенбез ел сайын 12 елдан бирле үткәреп киләбез ярышлар, автогонкалар, запрос машиналар белән. Мин үзем бик күп ярышларда катнаштым. Шундый ощущение, шундый ниләр. Бернинди теге ни юк. Онда инде әллә нинди бай кеше булу кирәк түгел, просто кулына килгән дүбей малай мондый дүбей кеше катнашалар, дүбей кеше 30-40 меңгә машина алып, инде 30-40 мең хәзер исәп ясыйды. Шундый ук иләрдә ярышларда катнашып, 80-дән артык машина бар клубта. И онда катнашырга теләүчеләр бик күп. Видеолар карасыз. Аннан соң инде рабыйма махсус хәрби операция башланды. Менә шушы иң беренче ярдәм ничек оештырдыгыз? Сез бит инде сугышчан, менә шушы бергә дусларыгыз белән оештырдыгызмы? Ничегрәк башланды ул әлеге Арчада? Арчада иң беренче безнең 22 ел декабрь аенда барга туры килде. Ул вакытта район бөтен район халкы җыйнады и безнең шушы афганчыларны проситтеләр шушы мине озата барырга. Гуманитар ярдәмне. Гуманитар ярдәмне. Барып кайтканнан соң инде мин абыш инде зур нәрсәгә барып кайткан өчен оешмалар зур суммаларда акча сорыйлар. Мин инде кайттым да үземнең газель машинасы бар, газель машинасын үсетеп итеп, тагы да йөк күтәрүчәнлеген арттырып, аннан соң инде газель фермер машинасы 420 мең кузовы, зана почти тüktep durmayı yükleyip, bizim başına öyle başlayalım. Bizim de alalım. Avrançılıklar mı? Ondan sonra da bizim şu klubda, klub birlikte zaz. Uyuşmasından ilklerini alıp, bizim ilklerini alacak, bizim onlardan bu şeyler indi. İştap kararı var, bizim onlardan. Kadına 2 maşinadan geliyoruz. Bir maşinadan şunda yarışımızda kursa imtiyazı uyuşması girdi. 4 milyon lira yazıp maşını alıp bir gene maşinadan. Müziğe değil mi? Uzakçasına. Uyuşma alıp geldi. Kaytkan vakitte indi. Kaytkan vakitte tutup barbaş da bütün hospitallerde yürüyen duruşan. Luganski, Donetski облыстар бүтән госпитальләрдә йөреп, Биләсез инде анда кешеләр инде танышкансыздык һәркем белән дәйме? Без белән танышып, алар белән аралашып, сездә торабыз. Безнең кызганычка каршы бик күп хәбәрсез югалганнар, аны сугышында шул бер генә яктан гына булмый, югалтылар, безнең яктан да югалтылар бар. Шуңа күрә шушы хәбәрсез югалганнарны biz şimdi onları tabamız. Ничек сезгә чыган Илнур абый, туганнары менә шушы хәрбиләрнең туганнары ничек чыгар һәм элемтә белән ничек менә элемтә тотасыз? Мин алар белән туганнары белән телефонда общаться итеп торам, WhatsApp аркылы, якында баргачта. Димәк, сезнең телефоннарыгыз бөтен кешедә бар инде, әйме? Тирә-якта Арча, Балтач, менә мин белеп торам. Республиканың күп районнарында телефонны белән алар белән общаться итеп торабыз инде. İndi
barkaç mı degan oldu. Şunday yok ana vaqtlarda mı izlep tabılar birsinde şulay halak muamelelerinin kiyimlerini qarab oturgan vaqtda çıktı. Страховой свидетельствосы bunda var indi. İsmi, фамилиясы, отчествосы şundan bir qarab turgan etem alayım işte. Duvarına tapşıra gerek olur diye aldım. Bu Nurlat rayonu. Nurlat rayonunda onday bir şey yok. Gitmegen. Da просто tumanına bolan Nurlat rayonuna. Yazıp kirdim internetga yazıp kirgen. Şu kişini hatınızda bulup çıktı. Ben şu страховой свидетельствоны тапшырмакчы. Айтам сизге, ул бит не? Хабарсызлык алган булып тора, аны кайтмады, жедемен мен уйлаган мен. Gövdesi de yok aynen. Şundan indi ben сразу анын телефонун контакт yazıp kontak yazıp жибердик телефонун. Şundan çıktım наступтаган направленияска. Аларда как раз ушу исими, фамилиясы гана болгон ошонун нелери бар, личный неберлери. Ошо личный неберлери bilen bu şibekini bulan şibek bular ben girdim направленияска аларны опознавательный номерин hatına verdim направлениясы номерин алар üzere işlemişler и video опознание жасадылар и bu şibekini bulgan и сырдакını ужуп бурганга кайтып жеттим ошо. Şonday kez bolgan ayman. Men sizin bir tege nişik deytimindir. Şonday bir işraklığına hal bir kişinin toprağa yardım etken size. Başımda yok para vermeyen. Başka olayım mı? Başka случайларда bilmiyorum. Niş 3 yıl davamında indi köpme yigitni tapkansız ayma. Köpme etiyeniga olub koyup bergensiz. Olar için bitinde zor nişik deytiminde ol zor kazanış mene şu balaların tuğan yerine kunu. Жерленdi. Bu indi bir ağır yoğaltı etiyeniga indi şöyle indi şunda yazmışlar girişmişe okudum. Bu mu indi? Şurada turkiler indi şurada turkiler indi ondan sonra alar indi onu şu ödelerin haytar kapaytıp şu var ziraat bu kaytıra haytar bana şu şunu söylüyorlar indi. Ondan sonra inora bilen siz даже soldatlarning şahsi eybirlerinde olub koyup beresiz ayma tuğanlarına. Onlar içinde kadirli istedik bitinde olayma. Her kişiye özünün balasının kiyimini onlar kadirli. Şuna göre ben onlarını bağlap alıp koyup bereye tırışan tuğanlarına bağlan cilde görüp koyberler indi şulay prema blindajda kaldırılıp gitken bu da bütün neler alar bütün gıldır orunda durmuyor. Yanastık beni de abla ya ne de bak şimdi turada prema bit koyberlerin şunday bütün nesneleri kaldırıp gidiyor. Zaten ne to что bilen olaylarını alar даже üzerine evlerinde alıp terk etişmiyor. Olumsuzlukka kireler değil mi? Bütün var onu kaçmasdan mutlu şöyle kaldırılıp gitken. Ondan sonra İnur abi şu muzey turunda silep gittik. Zəlimi siz kileşekte Allah birse mahsus harbi operatsiyadan olup koyduğun eksponatlarını muzeyin aşırığa jıynasız değil mi? Ne şunlar hakkında silep gittik. Zəlimdə neler var? Koydan aldığınız ne var? Her birisi bitinde bu tarih var. Endi narsa көбісі халak болған егіттердің личный бірлері. Bu şartlardan içinden alındı. Nasıl böyle tanki sınıfı yanı bilden zeytmeki. Nasıl böyle yanı bilden bıtayırdağı askılar. Yanısı sniper sniper etken böyle. Her birisi istedik. Buna bakınlar. Oğlucu gitti, rivaldi geldi gitmeki. Şu maşinada drone kamikaze sırgıtkanlar. Şu bulunculuğu saplap kalgan. Yaralanıp indi bana hazır rehabilitasyolar yaratıp tabi algısız kalkıp gitti. Bu da ne? Buna bu yaptılar. Nasıl var?
Oysa sınımda babı yalgabilerin Yok, değil mi? tabii. Yok mu? Benim ben babı yarattığımda şuradan bir başı da değil. Ama Bunun назначениесі разведка сол. Разведка мына, например, келіп барсаң өске, ол 6-7-8 сағат тұрған Doğuşsuz da biter Üstte bu, даже bunu atıp çölüp, onu şunda tura, qarab, bütün данныйларны передавать. Bu türlü adamın var, приборы ночного видения, тепловизорларга қоялар, türlü оснащать етелер. Бұлар енді обычно тұралар, yoralанар или өлген солдаттар үстінде. Біледі, что оларны шығарға кірешектер, эвакуация кірешектер, и олар қалай қарап тұрады. И бұлар бір 4-5 километрда тұрайынды нашу шындай операторлар, олар енді әгерде шушы солдаттың ене эвакуация жасарға kütüp duralar. Ясы башляр екен, обязательно бұға уже жібереді коммуникациялар. Бұда бұларда батарейка арасында тоже взрывчаткалар қоялар. Бір взрывчаткалар қоялар да. И бұларны енді бек ераққа шалмай, 5-6 километр аша, и теге шушы передавать еткен жерге барып қадалып атталар енді. Бұл сыдының передавать етіп тұрадан бар, қойсы түштен нәрсе бар. Коммуникациялар енді келіп. Bu Hozrail деп отырға, бұла енді бұларына, енді өлім кешуші Hozrail'ler деп отырға. Бұнда флагта олып қайтқансыз әйме? Украинаның флагы, Қошуяқның. Қошуяқ флагы егілсі. Нері енді? Нәрселер езғандар мұнда? Қошуяқның қаптың сей? Бұл Қошуяқ енді военный сразу мұн инженер кімдер бұнда. Нейдір бір? Hatta obesiyenin neyle var değil mi? Obesi bu. Severdanetski dağlarının zanileri var ya. Zanileri. Келешекте Илнура bu ими менә bu шушы музейны булдырга Алла берсе, укучыларны, мәктәп укучыларын, студентларына име чакырга җыенасызмы соң? Ничегрәк күргәзмә оештырасызмы? Планнарыгыз нинди? Нәрсә җыен bu? Үзенең тарихын белмәгән millet bu demek tabii ki. Onlar bizimle şuşunday ağır sınav. Olayında bileşekler beraber şeysek orup olsun indi. Siz türlü yoklarga yürüyorsunuz mu? Oysa yoklarga nasıl? Ну, полностью Луганской, Даринской области. İki yokta da değil mi? İki области. Hatta bir направлениеге кирге керек. Düşman хезмәтендә. Запрослар ничек килә? Хәрбиләрдән, егетләрдән. Ну, язып торган миңа. Bütün şulay ук номер телефоны һәркемдә дә бар, инде сезгә язалар инде. Теге сезнең юк андай аерымлануймы? Ашчаныкы, muhtaçлыкы, мара һәркемгә дә ярдәм итәсез. Хәлдә килгәнчә булышырга тырышабыз. Күбрәк именной посылкалар алып барасызмы? Исемле посылкалар көйтегендә. Именной посылканы полностью алып барырга тырышабыз. Менә әле күптән түгел сөйләшкәннән соң пилорама барырга сөйләштек Басковическа. Ага, o 2 kilogram alıp barıp bilgen idi. Kilogramlar eyvet gelişir. Özümüzü bütün diğer onlar için blindajı başladıyken her bir blindajda 10 kişi blindajda anlatıp ağaç materyal taktası nereye istiyalan işler ilgili ışıklar ilgili yatarına karavatlarını yan yasıyla böyle kilogram şli bir garata o kilogramla. Lakin sayın o sayın даже минимальный гына 70-80 километр сәләді, 15 кітап көрсен, ол миллион сумнан артық километр үшкеті. Анда янған орман, құры, пиловочник ебеттері, ярға керекті ағаш материал бір кілоны. Çünkü орманларында специалды яндыралар, шуш коммуникациялар ырғытып. Күбрәк нәрсә таләп ителә егетләргә? Нәрселер керек mesela şu cihazlarına ilgili değil mi? Күбрәк кирәгендә стройматериал кирәгендә стройматериаллар кирәк. Блиндажларны каплаган пленкалар кирәк, аны стеналарны эшкәртә, бар җир. Ул бит инде дүккә утырып казылган чокыр, аны бит нәрсәләрдер эштән төрле. Агач белән булмаса
izaspan bilen, ne bilen, başka materyalar bilen durup. Story materyalar gereğinde. Ondan sonra glisterolar indi. Konütür işlettirler, generatörler, связь içinde gerek, ne içinde gerek? Жылыту генераторлары değil mi? Generatorlar, жылыту generatorlar, ut biletler. Ha, ut bile. Ut biletler, yerden sonra avtonomlu hazır yer var indi. Bizler жылытатыран, söyletler çıkıran, onların sırlarından sonra. Biz yine bir aparatör şamin it zamaraj tutar marazinlik mi? Yine baran sayın 200 kilogramı şunday neler alıp baran. Kim yardım eder mine bu itler boyunca oşlarını kim hazırlaysızlar? Kim yardım eder mine bu sobalar, volontörler iyi mi? Bizim başlamaktan atlar var ya, atları tutup Bizim atlarımız mı? Bizim atlardan da kalmasına baş attan da sanamaydı. Ondan sonra hazır bana bu Kurban Bayramı vaktinde getirdiler. Şimdi ne? Sonra getirdiler 12 baş sonra aldı. Çok iş, sıcak iş, oldular dedik. Ondan dediler bizim sabah aşı, saldat kaş, volontörler grupası bir motor şey. Hani bizim rayında, aşağı rayında bizim bir aktif patlaşa var işte. Bizim rayın Kinaryalı zonası aşıt, İskaş davulu ne kadar. Onlar bir aktif değil mi? Oşlar mı? Bana oradan çıkıyoruz. Maşinanın uçuk hikaye benim ucu. Şıkırıntılı yine her vakit. Her vakit maşinanın. Yine biz onu basıklarını edip sokağını yakıp tutturamız. Başında kabin içine alıp bizim yana oturalım. Yolda beyindeymi? Yolda yürgende türlü haller bular, tüzüksüzlükte ol mine, ol vakitten nişik mine çıgasız yoldan. Yerden ütüşler tağıla mı? O bir de zapşes her birisi de kıymetli. Bulay Kırpık Malonki kitaplarına buldum. Ben Saranski'de şöyle Torokil'de başına kaynı başladı. Başladı bu gidimde. Tunlu yarım oruna 3-4 tonla yürütüye paraşma başına kadar kutlanan bir rızkı. Hatta şimdi insan kul başına da karab çıkaydı bunu sen. Kırgıyla bunu varıp kaytkan sayın şuraydı yasalar. Anlam bir tapkır indi. Deniz yanında şöyle başına redüktörü daraldı, artık redüktörü daraldı. Anda yana zapşası yok indi. Şöyle girip çıktı. Bir gazini tutlattım. Benim bildiğim maşinada böyle bir uzun yani 2 tonluğa yakın kuruz var. Biz yine gazin maşinasından 170 kilometre üstüne alıp kayıttı. Bizim o remote etti. Üz maşinası gazin maşinası remote ettiren bir abzı alıp girdi yine. Alıp kayıttık, maşinanı süttük. Bundan ne? Yok indi, zapçası yok. Redüktör. Bundan bir kişinin bu iş neyi var deyip onu aldık. Bana remote'la bile bir remote etağı zapçası var. Şundan şu bu iş neyine bildi. Gerekli bir akşası da bildi bu iş neyine. Ona bana bir sevgilen bildi. Şu kişi koyduk, bu kişinin remote'dan kişinin kuyası kim? Bu da ili aktivite ile yok diye. Bu yüzden karak bir tane toplamadı. Şu redüktörüne koyduk. Bunda iki aktivitenin ikinci günde işkemenden de şu işkemen veteranını tanıdı. O koygan vakitte o aytıp koydum. Bunda ili aktivite olası ili yok. Bunun da şöyle. Anladın mı bana? Hazır bargan sayın Saranski'de tutup giden ben. Şöyle gazlıklar imotitirgan ne? İndalardan kaldırıp gittim şu. Toğanlaşır kendisidir indalı kişiler bilen değil mi? O neler? Na всякий случай хазяйна запаска deyip koyalım. Ondan önce herhalde özümüzde Bursa kalfızı, Bursa yöneticisi, yetekçisi bir maşına verdi. Yerde düşler var Allah'a şükür değil mi? Değil mi? Bunlar şimdi yaralılarını çağrışındakiler, Trabzon'da bunun biz zarlarından burjularını kılıyor etkileri. Buraların işlerden eğilirse kişi çekip şöyle. Her bir soldatlar var. Türk bir aşkına
Düşünmesi. Bir kişiyle oynıyorlar. Buna kichkina bo'ladi. Her bir soldatlar bo'ladi deyish. Soldatlar bo'ladi deyish deydi. Buna yig'andan so'ng olib chiqib chiqadi. Hali bu bir asboblardan saqlayadi. Shu Rızak'ın kırmışçısına gazete oldu. Ben basıp biterim. Bunu buraya 300 kilogram yapıp biterim. 300 kilogram. Yağmur yağında ben içine girip kırıp solda iddia da var. Ben просто alt üstte dur. Şurada masalar içinde olsa ne olur ya? Kışkını ideal mi? Kışkını da yarayı. Yağmur yağında da yarayı. Ben şu randevu'da ili soğuk mıydı? Soğuk mıydı? Bundan cidden de mutlu. Bundan sonra randevu'da kıyınca satıyorlar. Karmaş kısımlar karmalı. Yaralanan soldat bir inşaat başarılı salonlar. Neyse burada bütün evinin informasyonu gidiyor. Dışarıya şu kileleri ne böyle bir Alex'in kızlarını yürütüp bir şekilde polisi bir şekilde. Bu bitinde her bir soldatlar olarak bir şey. Yağmur yoksa kırıp spalini şunu kırıp giyip yatıp duralım bunlar. Yatıp kaçıp para bakıp yağmur yolmaları da Hadi yağmur sütmesin, spalini şu ne dersin? Bana bildiğin aslan nerede? Salgın var ortada dım kırmıyor, zilemiyor. İdeal ne bu? Yeni sultanlar. Şu an sultanlar neyine silemişti faktan. Bizden yiyecekler var, bunu yoralamak için. Şurada burayı bunu koya koyasın oralarda. Şimdi çocuğun milli bir şey mi? Bana dedim aşağıya yürüyor ki bana volantörler bir şey mi? Bana öteki bulan şeyler düşünüyor. Ministerство обороны var. Şurada bizim kişileri bekliyor. Bana bildiğinler her bir saldatta bu evi burada demiş. Bana dedi bizim arabini bayağıdır Neyse bayan eğer jine koydu. Abim diğer ayetleri çekti. Normal bir serial dedim ben şunu değilmiş şeyler demiştim. Ne bu şef? Ne şef? Onları kabul alın. Hakikaten. Bunu bir yaşanan travmaydı bizim moşni arasızlar var, diğer var bana dedi bir ne travmasız. Patlavayı bir de patlavayı değil mi? Bir de patlavayı oluyor ki. Şunu tutalım, şunu değil. No, cihaz bitti buna. Ne kadar ben apalar mı bunu? Orada da zor olmayı mı? Orada da zor olmayı. И ол керек уақытта бітеді, барып асқын қойған едім де Ne sokuyorlar şunu Yok, ne diyeyim. Bu sumkayı değil mi? Rıksak ne? Buna bu rüzgar, bu maladan bırakın rüzgarlardan da çok oynamak lazım. Как бронşik çıktı da hazret tavaldı. Yağmurdan da sokuyorlar. Oradan da. İskitmeyelim yani şişirişini. Ne bu işlerin nasıl saldatlarını şu tarafı. Ne şuşular değil mi? Tek boşu yaptın. Ne kadar değiller. Dronlar bile kişiliğini alanlar. Bizimkiler o zaman bitirdir alıyor. Ana bu değil, agro bir yer verecekler için nasıl var? Bu yine Bakayım oraya mı? Onu güteliğe de. Güteliğe de ondan sonra sonra böyle hospitallerde şuna zil karar konumunda kullanılan. Öyle olsun. Nasıl da yine aslında тоже огромный тип şeyler ama bir şey yapayım. Böyle randevu tavsiyeler var sonra aynı bizimse.